ngimthole ubhuti azenza kanje ekamereni yethu Azizikomo kanje aziziblokola kakhona ukushiya khona lapho ekamereni yethu bekasenza ubhuti siphe azenza kanje ngapha mina ngiqala ukubona ipipi ngolubhuti lona sengabona ntwa ntate kanti lona wasakhala ilento esibhekana nayo baba ngitshele mawungekho emsebenzini abuthi siphiwe uright kelelong lilela thayo ngcheck uthi linganozwa akekho nje right like ngathi slow khona kunormal slow lena nokwenza ngabakudayisa ngoba ulinda ukuthi aphuze ubhiya kuqala bese iyaqala lento yakhe wena uyirepist wena ufuna ukuhlala 370 wangafuna umkhukhu nge-370 wangafuna umkhukhu nge-370 wangafuna umkhukhu for yini ekhaya yini ekhaya kufuna yini hawula mama kashatwanga la ngithi ba bua ka maka o kila nghamadi a di-period a etsang o bone so mamela motho mongwe ntho tshwantshetso so siphiwe nje tshwantshetso mkhukhu ka mona yes like ngibamba kanje la phambili like umuntu like ezinga-understand mangitshela usisi wami uthi usisi wami ungena wena asikhaleli anuka ini ibra yasisi wami bekaphethe ibra ayibo eyani ayibo eyinuka ngathi futhi mina uthe mangithi ngiyambuza wathi amanga ayikho lento leyo mangithi ngiyamtraumatize esikoleni afika yenze kanjani awufunda kanjani ngoba ufunda ushone ngaba ngifili kayi yabona indaba kaSiphiwe ngaphendle kwezinto eyodwa lento lena engizoyicela abantwana labazohlezi babheke kwama-social workers for in case if kungenzeka ukuthi uSiphiwe afuna ukuba rape ngoba sazi ukuthi uyophelela kuphi. Okay, second of all into engizoyicela kube ngicela ukuthi uSiphiwe sizame ukuthi nathi sizozama ukuthi nimakhele umkhukhu la. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got of today, and that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, we're singing about the subscribe, the bell share the videos. But we will Instagram, we go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomulu. Let's go balance latel ko Facebook, Lady Blue yes baby. Tell about we holo na hype mo hayo na matata and I'll be the lady. Oskala bala fellow email la ko streetchannel58@gmail.com. Tell us sina ka tsholo batho ba holo ke go family ya Mkhize ke na le ntate Mkhize le bana ba hae ba tsa sina ka tsholo ke ngolose ke bana ba hae ba banana ke batla go ba utlwisisa hantlante re ba utlwisiso hantlante go betsala eng motho moholo Mkhize le kae teng le kae mama ke teng motho moholo o ska re bla pele ke tsela ka o bua ka ba le bana pele but ka ke bona ba re ngolletseng motho moholo e re ketse so motho moholo bana ba ke bana ba hao sa mannete ke bana ba ka o ke bana ba hao ba mati ba mosadi kae mosadi ile a hlokofala o ile a hlokafala motho moholo okay ha ona bothata eska ha mosadi ile a hlokafala he bo masisi ere ketse sona he ke tlo qala ka wena kwena moholo o ke mang kwena ke wena umdala ngithi so ngicela nje ukuthi inkosi yami utshela ama viewers e Street Channel ukuthi wena kahle kahle ubani ngegama nokuthi wasibhalela ngegama uMpubi wakaMkhize ngibhalele usisi Lady Blue ngoba sinenkinga la ekhaya since sihlala yimi ubaba nobhuti omdala uSiphiwe ubhuti omdala uSiphiwe cha uyasihlupha since ubaba nje naye ehlale umuntu ongekho semsebenzini ubhuti omdala uwenza into esingazi understand uyasibamba bamba mangasibamba bamba nokumthola sininini busy ebheke lo unana and unana usasemncane lento lezi izinto ezi right and ifike inike ingqondo manje mase stradeni enabanye abantwana udlala kanjani ngoba makafika la endlini ubhuti uSiphiwe yonke into ayenzayo siyenza la endlini siyamphakela akafuna ukufuna umsebenzi ayikho into afuna ukuyenza instead nje into ahlelele la ukuthi libele ebukana nathi maqala umuntu edlula yale umbhekile oyale umbhekile uyambona nje ukuthi uyasifisa nje siyabo sisibake sibaza something ubhuti Siphiwe unibamba kanjani and unifisa kanjani last mengisekamereni igeza yabo ngoba nesiswami sinekamera lethu masigeza kanjena uyangena uyazi ukuthi ikamera lethu uvela afike nje sekavula umnyango lapho uyageza and mawuthi uselingamabele nemawuthi uthulukhuluma naye uzokutshela ukuthi yathina simthatha njengenja hey simthatha kanjani sisibakhe abancane nani but uyambona umuntu le uyabheka ngakhona ukubhekela ngathi umuntu wasestradeni le ubhuti wase next door kumele akubheke ngakhona ubheka kanjani ukuthi Siphiwe yo ubhuti Siphiwe the way angibheka ngakhona yo angazi nami ngayisho kanjani ilihlo lakhe elobustot umuntu omdala okhalela usisi wakhe cabanga ngusisi wakhe bese angibheka ngale ndlela le angibheka ngayo and like iyangidina nje lento le iyangidina and kuko konke ngicabangela nje unani
phela unani usasemncane unokuthi makabuya esikoleni umuze ngitshela indaba zokuthi ubhuti Siphiwe unokumbiza athi cela ukumthuma makafika kumele amthume uyambamba bamba for ini angithi abuye sekekhaya. So wena nana ubhuti Siphiwe wetsa ubhuti Siphiwe last time nekile to school ngakena kamereni uthi kimi ozala ngithi hayi angifuni bhuti uthi oza like ngibamba kanje la phambili like umuntu like ezinga understand mangitshela usisi wami uthi usisi wami ungenaphi wena asikhaleli kunto eziningi ubaba naye akafuni ukungena baba. So motho bana ha ba o jwetsa bona ha ba feel comfortable ka lihlo la bhuti Siphiwe le ndo ba ba tshwara ka teng wena hore hayi mina labantwana bangiyaqala nje ukuyizwa lento le ngoba bengeke into enjalo ngize ngivule. Baba sakutshela futhi watshelwa nithi ngitholi ubhuti Siphiwe anuka ibra yakho anuka ini ibra yasiswa beka phethe ibra ka hayibo eyini hayibo eyinuka ngathi futhi mina uthe mangithi ngiyambuza wathi amanga yikho lento le mathi ibra vele unana ngakakhuluma manga ngoba ibra nayo uphothe khona la iduze phambi kwakhe beka inuka mawungena beka iphethe ayiphethe kanje live kanje ayinuka ngithi kuwe wenzani uthi kimi uyilahlela le masimkhuza uthena kusuka dakiwe shuthe namadaki uphuzela thini abuthi Siphiwe kombuze something kawo uthothi and ukhama uwayisa la kala yami live ka right mama uthi baba ngizoya la maza ngayila ntotsi una so how ngidi bratsa bana ba he ngasi ngidi bratsa bana ba go ke barata ka ofela bana ba go na ke ba mo sana na isolo bili ko ntle go ha ke tlo mo vitela fela nje izomuthu ufuna ubona iphethi yami so okay how moyetsa sona umutshwana ngithi izolo beyaphethe iphethi yami ngino mudinda fela ngona waye ke uyawuzwa ukuthi iqiniso yonke lento esishoyo uyawuzwa ukuthi iqiniso yonke lento esishoyo umthinta fela like uzama ukuthina ubhuti Siphiwe and ubaba ngihlale ngikhombela ngayo indaba le njalo phela le nto phela baba wena uhlala ungeke usebenze ushintsha ama shift nongena ekseni ungene ntambama so wamuthinta ebusuku ile das esibhekana nayo fela ke feta for in nje abantu bona bako hayi hayibo kanjani bana bakolo una 16 years age of 16 bana ba yenu age of 16 years hayi ke ba treat handle jwayele unje futhi ba treat jwang bana ba yenu ke ba treat ya ka bana bako hayi ke ba tshwara handle so tshwara ngwana yenu handle mo tshwara jwang ana 16 aka mo tshwara handle ne ke ba to bona hore hayi esala usina hayibo wajola ga jola se hayibo abuthi Siphiwe hona le ntwa itsuba mohlomo ay mama yajola nami yajola ubheke thina muphi umfazi ukuyapha kwamuphi umfazi unamanga ngathi last ngiyazama ngimfakela umngane wami yezo eqeda ukuthola i370 yezo ngithi ngizama ukuthi mhlawumbe uzoliyeka uhlukumizana nami nonana yezo ngithi ngimfakela umngane wami ukuthi umngane wami at least ngiyamtshela ukuthi hayi sizofakela ubhuti wami uSiphiwe ngiyashasha umngane wami naye uya-understand siyafika ke hawu ubhuti ngithi kuye akathenge like amabhiyanyana ayi6 nyana yabo umngane wami bakhona ukukhulumisana na 27 okay makubukela ngathi umncane na 27 okay day before ngimthole ubhuti azenza kanje ekamereni yethu sesima come on ukushiya khona la azenza kanje awushakile into zemana wayithi wena ngicela ukubona ipipi ngobhuti lo sengwabona nto akho ntate kanti lana awusakhala nibana ngibhekana nayo baba ngitshele bangisa abantwana into engayaziyo baba ngithi izinto kanje embhedeni angiyazi lento le baba kanti mama Tata hasokontsha ngwana go tshitha di ultramel le di dynone ho no etsa la mo o ntsha di dynone mo kwa eng jwale ngwana ntsa o no iketsa so tsela bona kwa e ka wena o no iketsa tsang ka moreng ya bana hayi na ukuthi toilet kamereni lethu ndakashebile phone ndizwa ikile into so wena o tshitha metsi ao mo bethenge bana ake robala ka ufela ka motho ulala no uyafuna ufuna ukulala anyway akuthi abuya Setswana lona libuya Sezulu kwenzakalani no umntanami ifirstborn yami engayithola komunye umama step son sakho yes umntanami uqala lo laba abantwana bami basemshadweni
Okay. Yes, manje lento nje njengoba bangitshela lento ngiyaqala ukuyizwa lento nje. So, Sphiwe. Baba khumbula ngakubuza ngathi wangafunela ubhudi umkhukhu wathini wena. No, ngishilo ngathi imali ayikho. Ngizothi mase ngihlanganisile imali. Bese ngiyamenzela. But manje imali ayikho into engayenza. Okay, ngikuba umamela something. Akuthi Sphiwe uright ke long lilela trial check. Uthi lungano akekho nje right. Like ngathi slow. Khona unormal uslow lena nokwenza ngokuhlalisa ngoba ulinda ukuthi aphuze ubhiya qala bese iyaqala lento yakhe. Wathi wayikibutsani because of kikile ka sebetsa le di-case nyana tse ngata tse so motho molene motho if le bua tse dintse serious like ki batla nje aka testwe then ba ka mo checka ke di doctor re tlo gona le o bona ntlo ga antlante bothata ba botse because of limo le no ga ba tlo sebetsa ha ba tlo etsa next ha ba tlo kgametsi ha nna tshaba tlo ngetsa mo ntlong mo re tlo di etsa di doctor but Sphiwe mohlomong like tse o checkang gore mindset ya qela nini msisi kodwa mina bengamboni ngathi unenkinga so ngiyaqala ukuyizwa nje lento lenza bala la qala baba njengoba sewuyazi ke ucabanga kanjani ke ngoba unobumenemene no uzokhuluma naye umbuzo ukuthi lento yenzile baba umenemene mangabe unjalo kumele sizame plan bonakala ukuthi saba semshadweni thina so ukuthi usakade ubaba kaSphiwe nje intando yakhe akaze nje asithanda thina ngizomlahlela oh thina sini ke right mina uright wangafuna ukusebenza shuthi ke uright usto kusho khona awujolile ukuzwenza ngamabona intanga lezikhukhu zinezinto zabo zabantwana babo uyadlala nathi bakho abantu yakuza ukuthi odala uthi badlalisa kanjani lanto Bayenza kahle baba ngithi ngoba kanje unokubenza njani unomshaya nobaba amshaya kuphi ubaba naye imblame wayenza uyazi ukuthi naye uyambamba mshaye baba kanti ongakhuluma iqiniso baba no ngisuke ngibona hayi ukuthi ngishaya physical usiyadala ushaya kanjani emotional kodwa nya understand ukuthi usukadali usukadawona understand lithule ngoma isisi uthi ubhuti Sphiwe hayi ukuthi uyangishaya physical ukusha emotional ukhuluma nje amagama adaliwe kodwa ngithi nayi umuntu ophuzayo nyamazi ukuthi unokukhuluma nje izinto ezibuhlungu but ngihlale naye ngikhulume naye bese kwadakwa futhi ayiphinde lento le manje nami ayikho into azikho safe nje la kunokuphuma kulo safe ende okuhlungu nalawo masatshali wekhama wabiza nesikoleni babiza mina ubaba useyengekho semsebenzini naye ubhuti Sphiwe ukutshela kahle ukuthi ake athende yonke lento leyo mama usomphela uyajwayela umdala ndada ke methini nginobwale nawo monso right baba into eswa ngifuni ngifuna kube sola endlini kube right abantu basekhaya bazwane nami kube right nje sizizwane bona bonke wakho la wena waqala ukungibamba ngina 12 years qala 12 years wakhumbula ubambe ngobi sethi 12 years baqala wathi ngibonga ubambelani nomntana akubamba kuphi ubamba ngobi sethi mabele mina ngiqala ukuya emaphod age of 13 uye futhi lo uyanginyanyisa Sphiwe ngoba athini kuwe athi ucela ubona iphenti lami inema pads igazi lo unamanga sethi ungalingi ukuthi thina manje ungalingi ujwayele vele ngicela ngitshela ukuthi udala umntana uyatraumathize esikoleni esenze kanjani awufunda kanjani ufunda ushone yabona le ndaba kaSphiwe kumele wenze into eyodwa akaphumela endlini ngoba unalo umntana esikole usafundani sizozama
My sis, wait, lalelani. Siphiwe indaba zakho zithi much ntate. Bana ba ke banyana. Akena no ba ka bua ka maka o kila nkgamadi ya dipirot a etsang bona. So mamela motho mono. Ntho tshwantsetso so. Siphiwe nje tshwantsetso mkhukhu ka mona. Yes. Right. Yizo bengicabanga naye kakhulu mara imali. Azela ngizodlala lana Siphiwe azela ngizodlala Nkosi yami na re ditlaile na re bana ya bana bona ba ka ba yang so ka wa buta bona staff ha ke re ko wena tshwantse o tswe o agwele room ka montle ha go kope ke a o jwetsa hobane why bana ba se tshwantse ba dule ka fear ke bana ba banyana ba ntho o etsang ke abuse hantle o abuse bana ba banyana bana ntate wena o tlo o lisiwa bana ba baisela o le mhlang a tlo ba rape wena o tla bo le responsible iska o tlo bo phike a ke ha ke di action sina nami yakutshela ngeke ngiphume uzophike khona nama ngeke ngiphume bathanda bonke labantu okay thina selifundisa kodwa wena sihambele uyamthanda ifavorite yakhe and unalento ukuthi usiphiwe umntana omfana futhi thina sabatana bamantombazane akumelanga ushada ayosifunela indlu yakhe yosada kanjani ngishiya unana nosiphiwe usiphiwe ukuthi wenza into ezirong kanjani okay hayi kuza ngijoli ngiyajona okay nanoma uyamithi iyangifunda ngiyohlala naye kanjani ngazi ukuthi usiphiwe ngiyahamba ngiyocheka kanti kunasikhathi ngilokuthi mangingabuyanga kusase kuseni ngizoza yicomplain kunana ukuthi usiphiwe wenze ukuthi ebusukelele uyamnyonyobela uthole phone yami abana ngikwazi ukufona ukuthi phone yena yonke into uyatshontsha la endlini yonke into uyatshontsha yena hayi mina ngizoyeka angathi wena ufuna ubuye ushadwe ngani uhambe naye ke lalela ke into esoyenza ke ngoba mina ngisebenza ngomthetho ngitheki into yenza nokuri taba eyalona ehlokena kidi social workers. First of all, because of when I'm talking shebile nkuru neglect bana ona taba lo kwetsalang ka bona ke understand Siphiwe ke ngwana but if ngwana a go wena motho molo uSiphiwe uthatha iphetsi lami alinuke uSiphiwe ke wangiphathana na ekukwini uSiphiwe uke wathi donoza ngibona indoni uSiphiwe ke wayenzani ke ntothe heart got this example so if Siphiwe ayetsa ntotsena ebonto gugubo I understand gugubo but thola wrong so lento lena engizoyicela abantwana labazohlezi babhekwa ama social workers for in case if kungenzeka ukuthi uSiphiwe afuna ukuba rape ngoba sazi ukuthi yophelela kuphi okay second of all into engizoyicela kube ngicela ukuthi uSiphiwe sizame ukuthi nathi sizozama ukuthi nimakhele umkhukhu la ngaphandle uzasho ukuthi wena amazenke malini nani umuntu omdala ngoba umeyishine something njengoba besikhuluma lana uthi uyafuna ukuthi uSiphiwe ahlale ngaphandle ngoba mina okay okwamanje uthi ingane yakho akithi nasifuna ukuthi umxoxe ukuthi ufuna ukuthi abe phambi kwakho so into ezoyenzakala lana angahlalele ngaphandle uyabona akhwele umkhukhu yeah sizabheka ukuthi amazenke malini njena then labo angithi kuwophekani yebo uzamphekela nimbekela umkhukhu yabana ngeke ngiyaphandle mina umkhukhu yabana ucabanga
Angafuna ama-social worker la. Angiye emkhukhwini umkhukhu yabantu. Bazosuke Uyabana umkhukhu ngiye emkhukhwini mina. Baba, Mina ngiye emkhukhwini. lalela phela ngimenzela ifake. Baba ngiye emkhukhwini. Into yokuqala usihle. Bengwamela ukuthi nje nomkhukhu lwakaphumisa ngiye emkhukhwini baba. babe safe. Ngeke ngize ngiyithathe mina imali ye-street journal izo-akhela uSiphiwe ngey'tina. uSiphiwe akahamba yozisebenzela. Wayeke ngize ngim-akhele ngey'tina. Unuka amaphepha abantwana namabha. Ubabamba ngamakuku ubayenza ini. Mina ndeyanyeke ngize ngiyenze. Into engiyikhalela i-safety yabo my sister yabantwana. Into engizoyicela uzomakhela umkhukhu. Icela ukuthi wena baba kuwe sesikhuluma sithi sizothatha labantwana laba siyi-street journal. Bahambe nje lana. Bahambe bayofunela ilife entsha nefamily entsha. Baba adopta kunankinga ke. Ene balojula ko home if it wants. Habana safety mon. Ujumela ngisiphiwe ubwalena ku akhaba ngokuba sengibakhulisile sebabadala. Sekumele bangibheke ukuthi bakwazi ukucleana bakwazi ukwenza. Baba, I understand. Mina ngicela ngiphume noma ngiphume. It's either when Ngiphume la. Kuba lithi baba, it's either when Siphiwe ntate. Awuthule kancane. How? It's either wena baba uyakhetha ukuthi uSiphiwe simakhele umkhukhu ngaphandle ahlale lapho nimphakele kahle sharp then naye asisebenzele asifunele umsebenzi. Sithathe labantwana wena uthini umuntu omdala. Ungcono ayengaphandle. Ayengaphandle. Yes akunankinga ke. Yeah, ungcono ayengaphandle. Kuzoba ngcono kanjalo kodwa ukuthi azokhishwa nalabo Uze akhela iroom. Kuzoba inkinga enkulu. Hayi wena bathatha uhambe nawo. Ngobe thethe wena uhamba nawo. Hamba nawo. When we are poor now,
kuthi awumpitezele lapho uSiphiwe uyaphapha futhi lalelani ke bantu abatamthomolo ke se ke na le conclusion for bana ba hawane ntse ke shebile ngoba tlo uSiphiwe tsamaya mo rata ska ngwana ene se ke mamel ene se ke tshwetse ntho iwane ya hore ha o lisiyo bana go sebetsa bo di night shift and stuff o tlo etsa la ka bana bao se ke tlo skopang go wena ko o tlo romella bana bao tšhelete ya dijo nna re district general re tlo banka re ba batlele room ba tswe mona o dule di Siphiwe fela re tlo ba batlela room ba tswe o se o mentionile something ya go se ba lo ntse ke mo jodisa yona gore ke tla mo thusa ka bo di happy ntho tsa lo ba di styling jelly le di I take sets a dule o swai then ngwana ha bona ha sa qeta o fetsa sekolo ke mo tlo stopang re district general go bana ke o tla ba lo bana a yo kopile wa understand so wena my sis le nna le tlo ithusanyana ka tšhelete mo at the same time le re tla be re le fa yona ka tshekele di cosmetics le ntho tse le tšhelete a ya grant re tlo yenka ya ngwana re tlo yenka ba lo isupporta ka yona ba tla tlo gona o ithekela a tlo ke etse however le gona re street lo baba lona uyaphuma yonke lento le yana stela ayito yala hamba and esizolimala vele ngono sibashiyela nomntana ke babone ukuthi bayiza kanjani oh sekayaphuma manje ukhamba akaza shaya hamba baba manje-ke lalelani niyathatha nani nifuna ukuba safe otherwise mani ngayeka otherwise mani ngafuna ukusala la ngicela nehliseni umoya once nafuna ukusala la nizoreyipiwe ngitshela uba baba o tlo tlisa tšhelete ya bona ya grant my sisi ke tlo le bona re district general re tlo mo monitor o sebedisa jwang tšhelete re tlo ba rekela di-cosmetics re ba rekele ntho ya dijo tšhelete ya grant e tlo ba ya ngwana ya o care ya kuna nkinga o tlo itlisa ke le wena se ka le ntate o tlo ba betcha mo ba betchang se ka ntate wa bona o tlo ba tlatsa o ba fe whatsoever vele ngakhulisile bonke abashiye noSiphiwe lana ngoba into engithukelayo ukuthi masusemsebenzini ungekho ukuzwenzakalani if asendlini asemkhuphi uzozalana azoba attack thini lona sele hola bo my sister ne sele tlo khona o claim mo ke habo lona hayi ngcono sabe vele ubaba naye azibonele ukuthi na nomntana wakhe bayenza kanjani and angekalale namhlanje thina ngcono ngoba siyahamba angekalale tsala batho ba holo ntho etsa la ngwana la bona ko my sister le street general bo my sister ka mona ngwana bona sentsana kena sekolo re tlo ba batlela room se ka re ba batlela room o se mentionile go se ba lowa le yona e tlo kena mo why mention re tlo mo rekela di happy di styling jelly body tonga ka ofela ka mo le di straightener ntho tsa bo install ba no go se ba ntse ngata ka mori so that business ai is ano ngolanyana ai provide le ngwana bona ha re tsetile re le street general re ba rekela di cosmetics ntho tsa bo hlapa ka ofela mo sky di cosmetics di show ka ofela mo ntho tse shapo then in that tlisa tšhelete ya grant ya ngwana ha tlisa tšhelete ya grant ya ngwana e tla ba ya oso omnyane ya o care then something like that o tlo gona ba iphelele o be sharp thini le bona se ba hola se ba le sharp se ba tseba gore ba save bana bo diSiphiwe ha tshepana o ka tsela gore ntate ha le msebetsing ba setse mona a sa dula ka montle aba attack re avoida eng ga bona ntho e ya o raping ya o soon and ntate yena he's not willing go bo diSiphiwe a tlo ebile sa metšhagateng because of why lena ke ngwana o mo hodisitse but safety e tla pele re toka bo my sister ke le rata ka ofela lona if mo hae o feel go ka rapiwa and o feel go ka hlelwa ke mathata and wa tseba o dula le bana ba heno and ha o safe na le motswadi but o bona go motswadi ha itse next o ska le bana email la ko streetjournal58@gmail.com ska ke le teng le khumona re tlo thusa and re make sure bophelo ba bo be easy le ska le bana go follow mo le ne le subscribe le selo street journal le teng Instagram le TikTok ke Lady Blue o #SBaby Mutomolo Facebook ke Lady Blue yes baby ke la rata go fela batho ba holo and I'll see you in the next episode yes baby so re tlo tsang sona nene bye a ke se be o ile kae o tlo tsatso ke shebe ngom right re le shebeleng go re le street journal re tlo gona go bona go kena sekolo ka yo esela enjoying akere la o sa mention lebitso la sekolo because of ke ntse tshwantse dule re protecting for especially batho ba ka batla mo attack as ka yena bo you understand so it's something like that lu wena my sister ke uzolo uqhubeka ngebusiness yakho mqhindo nani nizalo ukunis provider ngayo but imali grant ba kuzoni ba kuzoba quick care if lu wena uyisha bodlapha so tshonga se care akere o ka se care so tshonga ka tšhelete ya grant bodlapha akere tshwantse bo ba responsible lu wena o etsa la yes but isena asibulelo go mo a semolong ha mabololo if se le hudile le filo re ka etsa di go motšhagateng le bona le dumeleile o bana ba nteng go etsa la ga modimo o polantate la e bona so ya ke ntho jalo ya ona bothata ke ntho e se go ba ke se le beng shapa ke lo se follow ke tlo tlola go tsa so ntho mo lo ke nna bile se potse show ke a tshepa go utlwile ai